Nasabangka baraka ko tuh. Iya ko meki no galunge si pakai semua asam paja sunnah istihara ki minta petunjuk yang terbaik. Kupung Allah Ta'ala angkat tuh petunjuk ya lengi. Aja nak kada anu mako makanja ini itu makanja. Iya ko makamaja sakka na salama itu Pak. Apa esaknya sakka wakka dega atau makamaja sakka. Saya pernah tanyakan, magi nang kasakka nang kamu pasidakah? Saya pernah tanyakan itu. Nang kana tu pasidakah tuli pasu masih nang kato makamaja sakka. Aga jawaban na gurutta. De mulle misangi waram paramu tak tambah atau kurang na rekutannya sakka. Dia mulai misangi. Ya komeki misangi dalek tau bertambah atau berkurang sakka emi batareke. Ya ko iya tau nge mapasu sakka ki 200 sabu na tau pema mapasu sakka ki 100 sabu berarti no i waram parata no i dalek tak. Tapi ya ko iya tau nge mapasu sakka ki 200 sabu na tau pema mapasu sakka ki 500 sabu berarti 150% dalek tamenre. Kami ki misangi dalek to. Makanya ada orang kaya itu biasa utanai maka tay samoro reke waram parata nasawi magampang Ustaz. Dia nang kana se ureke nganuku sakka emi bawita. Iya bisa ngi kada seko sakka ku bisa toni maka kada seko waram paraku. Aja na nasa ni reke ngi romega ya bana sakka ireke ngi na bisa sakka kamana sa 2,5%. Maka dia nang ka sakka mu maka ada 2 juta si tengah berarti 250 juta di muapunai kung kasakka mu 2 juta ka makiro iya aja na nayaro 250 juta mureke sakka mu bana mureke musanya maka ada seko waram paraku he itu kuncinya Pak Bu. Makanya aja tamaseke mampasu sakka aja lalo itu sakka wakka seke rakka itu iya. Napan itu bahaya kok dia teman pasu sakka apa angkat tu pasti enggak na bawa puang Allah Ta'ala menre ya sewe na dia ni pasu sakka nang kapasi enggak na kapasi enggak balao itu ko manre balao siapa aja Pak mengawe tu Pak galu mako tu Pak ya watu na natanang po pasalama ikasi tu po anutam itu po wah sisan na menre ni asena na samaga mo ita sekutan na makanja pure na sangki de nang kanang pasu sakka nah napa makadaya memet jago lega iya banyak orang takabur itu gara-gara itu. Makanya saya wasiatkan idio kue kecamatan Matirobulu ya itu luas sekali pertaniannya nama gampang aja itu Pak tapapadai baru angka iya nama moko galunge apa susah kak memang nih tanu memang nih maka ada 10 karung atau 10 2 karung ala memang nih si karung untuk sakat ale memang ni karu ci dio koronioki sakat tapas sume man yoko tu tatimbang aja mena tapas sigaru itu pentingnya sakat itu Pak. Na panitita selek na kumapaka majasak ki degaga tau nakan na musibah maraja ko makaja isaka kaya rosaka kacarepa to carepa kaya rosaka carepa apa makadai pasu isakka na nama pacing negre jadi ya rosakka pape paci batongan na ya kolak gani sakka nama paci ni waram parange ya kongka gaga ilaga nama paci berarti carepa ya tu makanya hati-hati toki di tau terima sakka di kamata berhak terima sakka tala sakka mandre itu carepa di tapakannya gitu ya ro aja na salah bagi. Iya, terutama tu biasa sakka pitara, ko utomi kampuku de to gaga ko de gaga. Sakka pitara ibawa lo masigi pasipulung imang mana malay. De to nako pu imang ko di de iya. Tak bagian ngiro. Aja tak kada gaji na imang tania. Ang kami to hak ta sa peranam. Tapi usahakan hati-hati ki. Makom itu sakka Pak pasui. Maga aga baraka na tayo kumakanya isaka na tite kare Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim magi Nabi Ibrahim ia peta mo kopie denan re api patapulo sona patapulo nino kilala ngapi denan re api magai nasaba denan re agagay na rekode na sidakang ijolo ia kumapalinaan re benena sapa tau kasiasi na sibawang iman re bahkan madari na timpu ia rotawe na patimpu iya na tu napak gurong into matota riolo maka daya kongka agagamu bula buga mapunay pasurang ijolo patolak balah
Aga je istilah di mula balu di ya kebuka mabuka kina tapang katau mangali pamulang aja muala yero asidakang namona tunu api te onromu mabalu de tonan re api itu yo pui dia sangi mula balu irakko otai napa ya silikang makun rumema dale nah ria sangi mula balu ya sumbangan ngi dale pamulange okui puang Allah Ta'ala ititip lai pudangi puang Allah Ta'ala maka dai puang papedale pamulatae uparewa ipe malokoridi tasempuya ngadaleku tapas salamaka nga iya waramparaku pas reski pertama makwatu Nabi Ibrahim setiap ada makanan dihidangkan nasi dekat jolo na pananre sehingga aga ya dem pertama pi denan re api patapulo sona patapulo nina denan re api magai apa iya ro api ropo minanre na iya kodegaga ropo na kagay denanre makanya kung masui sakka na napata bangunga bola insyaallah denan re api bolata makotiha aja takado kolino namoko sorimonri o ko pinaraka denan re apa iya pinaraka do sae minanre care pae minanre iya kodegaga ka salama ki makoami tu sitonganna Yita pas salama memang ya leto kolino Pak makun rayet tu je mandarito marajing apa ya na parikanto ni di makan ikutuh mak berengi makun rayo kue mero de to nako ko mai de budi mali ulawa silapo gang kasiku tapi tak dua sabu minas sumbangang leto kagak kue aja tapa silapo-lapo ulawa bu masa giko mati beni monri mi tu malay masa dia nak bayi ni laki tak ko mati tuki lagi mandari melo mak bayi ni apalagi ko mati iya upoda memang ni na deta tu bawa deta tu makoto materu dia rone makoto masa gitu materu akibuarangi wakapaleta inna japatu idi mapasi puluar ampara napa de gaya punai namate tahu babu iya makanya to mata riolo wija muranua nga buta ciwali ko taulengnya muranua nga buta rapa ko makoa aja na to mabela pa iya na koy hadir utanay mana sama pahangnya gama akasyaga tasyarai to matot tamatewe o koki buru akasyaga lo masyaraku buru si tahu kedua ini lagi mapahangnya agama akadua mi lo masyaraku buru apalagi anak takodena pahang maga kaadata makoto tu matu anak tai kiri lo jupanda makulia ya mina talipo ko capu idina iya nang kakirimannya letu ma SMS mani kadang dikirima teletu denang kan aku tanah-tanah ma disi moki ka tupuran ni gamandre maga tu denang ka mana satu ki apalagi ko tomate iya mesti ta sadari waramparang ipasipulong ang kagagay ya chinayan rin na denial di na sa mamagay kita kumpulkan uang supaya maliki tanah maliki ako mate mato wija mapunay ang kaga nakiringan nila ko kiburu sa baraki malagay wija idi icalla ano may gare mesti ang kawakapata po ya kong kagaluta ko to si diheto pudangnya nata ang karo galu ko si diheto ya ko bagaimana ko matu ang kagalu cidi yero kami na machika aja kagak bagi sini na selena patamamana nga masigi namo mate kita tak to lima lolongan pahala materu mesti ang kawakap ta pa bu ya kenetis sang imaga sijak na nalupay kita ko tomate na dega tau ta jampagi maka na puji ka yano na puji ka iya na puji sano ko tuo ko te ko mate salasai iya dega ga tau melo itaro ko bolana ko bayne na mate dega ga lakai melo taru bayne na 24 ko bolana iya ko lakai mate dega ga bayne melo taru lakai na 24 ko bolana pasti maka dalam mai nakabogi ki iya terimo tu jolo ko mate na si batito ko si bapak na iya ganna si ulamatu na penresi statusnya sudah 1 bulan meninggalkan tapang ka makada sabar ki nasa makasih anyo
Ini penting saya ingatkan Pak Bu. Agama eta bawa. Iya ko ini si ganna ni ga sumbangat tata pake. Ganna ni ga ibadat tata pake. Mana samugang kana onroy onro ko suri munri. Iya tahu manyamang amateangan na konare ko mana samui onronna. Itu kuncinya. Aja na boleh ukolino ipakanjaki na padigaga bola ko suri munri. Aja na ki buru isam may patingka maga ko may tehele na pa degaga pasidak ka na kiringang iwija-wija. Jangan sampai. Iya na napasangala dan nabitahe. Jangan sampai okolino makanja boleh tapi dega bolata ko suri munri. Iya. Magay tali masa bumi sumbangan na si Juma. Namo malaikat mapat diulu to. Dengar. Iya, masampaja 5 menit na pemak gosip si tangajang. Na 20 ko to 5 menit bangker ro No naway gare. Iya na tanya amal jari apa abu man rasa ki. Iya, angka patu malanda keka tau mangesak tanah. Nala tanah na tawe 3 meter bahayana itu dosa jariah. Anak tamatuk malay ini toton renge ko suri mondri. Itu bahayanya Pak Bu. Tasakame na itanay mana tawe. Iya ko to sukuru mo ko pamasena mo po Allah Ta'ala na lengi. Iya ko kaadilan na man rasa ki. Angka tau di pakala pakaroma minasilika ngisi nasaba angka dagi tasilyo ko isinna. Nolay darat na tawe na yero daginge melo ilaga ina denulay. Lepang isapi di pala pakaroma na tayo nasilika ngisi. 500 itaw tertunda tama suruga gara-gara yero di pala pakaroma ni law halalan. Di pada masyar. Maaga pa hindi to tama pa sa ijapu balase na tawe. Ya laba capak lokana tawe, ya laba daw lokana. Ladan na tay sa pibawang. Iya, to tama pa sa macho balase, macho barambuta siapa aja. Dito gago ko Iya. Itu bahayanya, Pak. Harus ki hati-hati ki. Kemudian aga perlu pegai makoko apa ta pegai nomor sidi pegai wisalawa elori nabita salawa agi yang pati masalawa ki make gerupana salawa ya kong kata ko angka lasanna pura ni madotoro na cia saulasana angka tangan ni dotoro asalawa ki salawa tibil kulub salawa tibil kulub tabaca akasiratu sesosiwenni napa tilau barakana. Yakinkan Rasulullah yang mengobati. Tilawi barakat na nabita na lenang buraiki. Jadikan dia sebagai syafaat. Ukolino tanya ba ko suri munri. Agi Rasulullah tibil kulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha. Wa afiyatil abadani wa shifaiha. Wa nuril absari wa diyaiha. Wa ala alihi wa sabbihi wa sallim. Itu. Tapla nih. Tatanay ustaz ko. Udah tak apa lagi. Yang kedua, angka salawat tu Pak Bu sitonganna paling pendek. Sallallahu ala Muhammad. Yarona ibaca ku mahalul qiyam tawe. Itu sebenarnya salawat Jibril. Itu juga bisa dibaca. Ya komeki male papa sempo dale, pura ki maberesalla sampai ja perlu, aja tarubai posisi tudata, masih pada posisi tahiyat, tabaca ya salawat Jibril kasih ratu. Dena masuk sapa pedale. Deta masih sama sapa deta masih sapa sidapi dale. Tapi jangan merubah posisi duduk sesudah sholat fardu. Kita baca kasih ratu ya sallallahu ala Muhammad. Iya ko detule tudange ma corona bisa merubah posisi duduk. Tapi akasi sabu seso. Salawat Jibril dena metah sampai jam loro 200, sampai jam subuh 200, sampai jam isya 200, sampai jam maghribi 200, sampai jam asar 200. Nasi sabuna teh naya ke Rasulullah ala Muhammad tabaca 10-5 menit sisa bunyi itu. Bahkan bisa sampai 1500 itu ke 10-5 menit. Biasa saya baca itu sallallahu ala Muhammad pitu menit na sisa bu. Bisa. Nama ponco mi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Itu dibaca 1000 kali pitu menit. Tabaca ke sisa bu setiap malam. Siang malam itu cuma 1000 saja. Khusus malam Jumat baca 1000, sholat sunnah hajat dulu baru baca 1000 nampak milodong. Ya kongka hajat tak lakukan itu. Angka gaga ya katai lakukan itu.
Ang katana may balu na siya tarala, yato tabaca. May kimabalu bola na siya tarala, baca itu. Tapi aja na bolata, tinggal ako masalah, sallallahu alaihi wasallam. Aja na bolata. Tetap kehusuan, nanti minta barakahnya. Iya. Ya kung kajanda siya tarala, yato tu suruh baca. Itu kuncinya Pak Bu. Salawat Jibril. Kemudian maka dia ulek baca si sabu. Kalau begitu sebelum berdoa baca salawat istighosah. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Tabaca ke-33. Itu dibaca 33 kali baru berdoa. Misalnya meki maki bu acara na ciagi ko na nakan nakibosi misalnya maka dawe meki mapaboting na buat tumpa busyang ije baca salawat itu 33 kali baru baca doa supaya hujan itu bisa bergeser aga pak dongan na palitti busyeh Allahumma hawalaina wala alaina itu baca kapalan depa Allahumma hawalaina wala alaina dibaca kepa kemudian baca takbat tiada 4 kali namo bosi tu ko iya tu baca insyaallah bergeser itu diajarkan oleh Rasulullah apalah ni depa ay makundu to ngasat itu itu pertama solawat tapi guys solawat tak yang kedua pegaiwi istighfar tak pakai istighfar minimal 100 kali baca istighfar sehari semalam. Yang ketiga pegaiwi pasidak kata. Iya. Agi mani pasidak kaki. Isangnya pasidak kabu namu ilo doang amite pasidak kato. Pasidak kaya tu. Jadi usahakan banyak sedekah. Nasabak ya komeki yang enggak tahu kanja agala ki masidakah. Apa ya ko magala mi masampajang ternyata tahu kanja maka mite tahu mateppa. Iya. Jadi aku rajin itu masampaja maka dia tahu matepa tapi aku rajin itu masjidak ke magala itu mak bere maka dia tahu kanja jadi namo pas sampaja na reko masekei yana tiasa pas sampaja bawang di semesang pas sampaja bawang pas sampaja lasuna iya magini asal lasuna yaitu lasuna de gaga isana to lasuna callai kada gaisana ilalle olina oli ilalle si olina latu tangana tu degaisana ampu misana lalang yana riasal lasuna yana tu kana kada yana kada pas sampaja bawa batongan pas sampaja lasuna degaisana maka licua mi bawang yana kabawan na tau matoa bawang majalan da yatu ustas bawang majato ustas degaisana ustas lasuna ya jalalo yan ang kabawan na tumaja. Kemudian itu tadi jadi sedekah. Kemudian ada yang terakhir, perbanyak kita berbaik sangka. Iya, aja na cede-cede berburuk sangka. Lalu mite maseme na saja to na singgungir. Ini kamakwa tu. Dito kagak kowe. Apalagi gara-gara politik, degaga. Iya. Ina lihat gambar aku yolo bolana tapasi salah tanya anggota padahal ya komenre iromatu iro dalek mo kalai puja bolana na pa aja mancipung gawa pak aku pak bupati tataja lo bolata konan re api bolata capu bolata na peletu na tanya bali bolata mewaiki man rasa ki ya aja tasi salah-salah mak bali bola dito kagak ko to si salah-salah aga madari pasi salah itu bu maka guru takali sidenreng ya ko menre imanu na bali bola mo ko bo ademu menre ko bola mo na carepa-repa mako memat tu komanu apa dia tu nak bisa kaje nenre maka la jambang ustaz maka guru takali sidenreng ya ko jambangi manu na bali bola mo ko ademu aja mo bisay tay manu apa manoko ko tu aga pala ademu bawa na mo bisay sana guru takali sidenre iya pak iya ko tay manu mo bisay manoko ko maka na banu na bali bola jambang iya ko demo mo bisay demo ano ko apa iko punna
Tapahan ni. Iya ko na paujaki tawe na to majame mang aja ta macai na sabai peringaragi mi tu. Tapi iya ko na paujaki tay na dito na to makwa aja to macai patanya to idi na masuk. Tapahan ni. Tule mo perang. Ha? Iya ko de tulay meki kata masuruga masih jata masuruga. De tantri ta masuruga. Meloki. Iya ko makun reye perintah na bita jaga sholat fardu. Yang kedua, jaga puasa wajib. Yang ketiga, jaga syahwat. Yang keempat, ridhonya suami. Ya kutulle pajok kaya pae, pakang kaya pae, maka nabita alena menipite kega pintu na suruga menola tama. Apa buah? Sampai perlu puasa wajib, syahwat, kemudian ridhonya suami. Ya kung kajanda kue telu mani. Kak dia lakain dah. Iya. Tidak usah dapatkan ridhonya suami. Jaga solatnya, jaga puasanya, jaga syahwatnya. Aja na to 5 titok. Pak maka tutu ga janda masul rapon tu 5 titok goyak-goyak maka. Dito kako koe. Makanya bu pasang ita pakan jaki meman ni lakai tata jaga meman ni. Iya. Bahaya na tu makuko kadang. Maka tu ga pangalakai makuko. Iya, mereka tu biasa ulawa mi sandala mi nino to makuko na molakai nino to tawe. Pak Megan ni makun reye na yarone tadi gare arone komisun na masigi mon rohe. Makun reye. Itu iya 1:7. Parti cidi akong kalakai ma arone ma baine cidi berarti angka annang anak darah de katawana. Magani. Iya ketu anak darah aja mo tamalada maselang pasiri ramo pa iya tu janda bahaya lada. Iya. Iya, upasa memang ni. Iya, deto akada makwa tau penrange de, tapi tak jagai bila kaita. Kemudian yang kedua, yang mana ngia? Tallu nasa nabita na rekomelo ko tama surga ya dahuluna jannata salam. Tama ko suruga penuh keselamatan. Demu antar di tama suruga, demu tajam. Kaya gayaro. Pertama, wala ide tau mapeja elo koriko. Yan ang katau maseke abasaki. Na pauja kita tilodongi selamat. Yang kedua, otok ko makasiweri waktu mamana-mana tinro na tawe. Itu sholat tahajud, walaupun hanya 2 rakaat. Yang ketiga, wajar nginren tau makin reng aja umpodangi. Bali bolata macicil motor idi palepai. Insyaallah deta antar itama suruga. Tulemo matangga memang itama. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.